Anar malakan yam kana zala kontin barwa in gwasame kanwa TV. Bana rwani titi bana kalat kudwa badana sheben ka te kon kaler dang ro to bom to goro bagwich. Leran yam awoj Dr. Riek Machar wi kwam ka ba gwada baja moch karam do dien kiir mayardit kana bona danan children realaka no de ken Dr. Riek Machar de kana woch an wajde ngum beno ka kiir mayardit ka wi South Sudan betedi misha Dr. Riek Machar chaja woch na me kel mo kon linka jen lerame rawde من دين ووت نورا مشاچك كانوا جن شران جاكا جان هكا ري وچ كوش كانتي بان رايتن جن شالا دو شاجلون بان مندان ين كجا كيمو مشور الله بان جلين كيل كجن لارمه كان كونون يام غورنو جن بلارمه بجن يوك ناسن كوكين كو دي لبرتي دي كان شمالا شو غوزنتن غور كونون دي كوتن Kenyam woj Dr. Riek Machar kuumɛ kiir mayardit ngumi betu ogari woj ka South Sudan na me dara waka kanedi ala kontilin karwani gwada mene go ba Dr. Riek Machar woj she metek Dr. Riek Machar woj de gore rany medit ko jen ramadit mengaike rai wike South Sudan ke liu ka ngaike je wi monenda dien ono ba gwada ba jam moy karara dien yudino ka dobra na cha gor ke je kiir mayardit ana gore rwanyo tongwan mulat kono wajan Dr. Riek Machar ka dobra na chi kiir gor ke je kiir jena be Dr. Riek Machar be je wuch ka ba gwara be je moy karara dien te ron mishala da Michael Makwilwes an gwazame Michael Makwilwes de janena ajana kuumɛ espele mayo sharoda dakan wan ngane ya akante ka espele mayo tichodian tawre wiki juba chakanen espele mayo kelenamo ajana te ka espele mayo tichodian bar shikan waka Kenya Uganda wi rar wi kokien chokane tochol karodian ban waka ji espele mayo tin contingent ka South Sudan ajana te ka espele mayo dodian men ku par quality tin espele mayo diode espele mayo me chwala espele mayo in government alo ken par qual te pinkir mayardit ken den kon te chekir mayardit che widian che kayar ko bi ken neke ken let ken ka pinya na kan Dr. Riek Machar kan yen ko na me chicken plan already a kind network but you can plan in a way that it don't be succeed but quick can on me there backfire in the end so espele my own one dien wa ke bon espele my own dan and cha yen menterete jin and tamake Dr. Riek Machar man pot kang tin kadane one ko kien ticketin ka point and Dr. Riek Machar re duara gwal dan cha yen tin and tamadio je chicken take a pie ne ko gwaze dan e yan kaja kateram chije kaje Dr. Riek Machar show many the content luag yen ka blue house ko blue house jan gwadran yan ngene dialten ka kuumɛ kiir mayardit neme ejen blue house ejen danen tere wicha ka juba tere wike juba jan gwadran yan kane dialten me ji espele mayo jan gwadana chaga yenten andwele gu yana me lat ka bed lat ka tin kuumɛ dun kiir mayardit melet kiir mayardit mi bej aramutere duele mo wala ja torture kalat ke je jek kuumɛ kiir mayardit ko do badanan she gor ke jenu belet ka dial bagalat ke je so na meni mugu yana me jen blue house bi ngaje no blue house gwada din tetena biname bi sho ngaje no so blue house jena mone mugu yana mo gwada mo nyen gwada na chana chaka yenten mu kon burai gwasame ko en kuumɛ kiir mayardit no woja Dr. Riek Machar ngum dere yar ka kuumɛ kiir mayardit ke ngum dere yar ka South Sudan kele man yama biya ngach la politic dere jak de social life re wiki South Sudan dere jak la woden en kuumɛ kiir mayardit be political instability be jenong be politic jako che chungwa kel
ba take friction ke ba take nyut ko banari nyut ko brana ngaje no shina chi ka telot ko me chaje wujen gwata mo je telus kaniti ko kienen kon tin la politician re wika South Sudan ena gwada ja goro na yo kirma yadi no woje ji ba je wike degree de magore ko en power ke leo ba chu de pinde kirma yadi te rambe tuna bi la gok ko janda le de gwada men tema ka South Sudan ano ne dialan kontin la de ni gor jan go bi ke de fact bo ko kum SSPDF ndan en roaje ko be power ba wele la central power mi mo be power ba jo consolidate ala dungde te rara dien me bi la gwal janda let kirma yadi ne me mishanen already ena men to man peace initiative tema ja fail che bu wonyam so micha dakri machar chaje wuch aramimo la key figure re wika South Sudan politic no wide be political turmoil be jenong there take attention ki korton one no re wika South Sudan ken two major faction in the country especially machar supporter they can gujano cha dakri machar chaje wuch ka do mishajen no there take a political derail ala peace process manana gore ki malana gore de tere wika South Sudan there should but tell me shala mal de tenen tamare wika South Sudan ko cha dakru me cha lele cha ja woch mando dien there wika South Sudan de jenungo che de chongwa kel ala ma cha ti gni to gore ke je gur jang gore ke je ji Equatoria gore ke je Nuer gore ke je ne diare wika South Sudan so jen take influence midit re we South Sudan karwade ko ne to kon gorke je da to ko shidur shikande ta kamal nuare kana dor jane gande ta kamal so dere mudi da tede dara to re we ka South Sudan ka kujamana mi chaje wuch de kore de wona kan ka woni la violence there did a long there or the rape ko de ngaje no kirma yadi goro na power ko mi power che jo grab kirma yadi de riek de rem no rode de tel mi shala security and fragile security tin tema situation tin tema ki insecurity tin tema wika South Sudan de ko mare bana rode de kuma de nda jiak che de we wonya madodien la peace process at nothing tema la malat ke me 2018 revitalized peace agreement there shwa zero chal to man peace initiative there shwa zero tell me shal mal de la time which South Sudan there were taught the peace implementation there je jeopardize there you jack me char chajo wuch michel ke transitional government there tell me shal transitional government ko jen jaram kel metain kamal ke ter ne ke 2018 mitele neja telam de shola mal metain ke tamre wi ko South Sudan de ko der ngut komiteten ke dong cha che cha jo wujen tamen kirma yadit amana dien gwaseme che dia dung malaka ruade ki peace agreement e cha ta ngaro de jego la international repercussion there talk international community wona ke ji UN wona ke ji tie ke dan la ji tie ren kon tie ke South Sudan wona ke ne dial wi mountain kon tin ge ke South Sudan ten de kum South Sudan de je sanction ke de je peno dara kok wi mondo dien ke dara kwaka dara kanang wi mondo dien de economy gan down de South Sudan dara je che de jen ko torment am larga je economy je economy je dara rem rode anyog diplomatic isolation dara talk kuumɛ kirma yadi demo South Sudan che de te ka mar mede ten ka wi ko ken ko de ngaje gwanu ameler kirma yadi deme a dictatorship da tel je marka there international community downment ka marka South Sudan de mara ke liudare chong so that you tell to surely international mediation so no madera ring di long dara kim yadi dara kuma de je yar ka de South Sudan ke de je yar mishit kana mo che jon mana dien awade dore ke nyin karo dien ethnic tension machar jen pone ko a key figure ka nuari mangai keneje wide dare ethnic tension dare je nong dare je dori ka kori violent dare je ignite
de korm di dar tuɔɔk la baile de tin tam daw ka mere broda de dunda da yi wozen along je de shit ka ta dan lat ka je cha tuɔ gom South Sudan der we jak cha de we gwa me sha je wo je riek machar Merodien economic consequences la pe koka kwak dial de jak ko wa miti political instability tana la wi economy de la jaga jene ne ta dollar pega de jak ko kwang ni jak o we te ka ngu te ka kore ki we chi stable so na me walet ka kirme yadi ke de jak dial tin go bi South Sudan be jak ki je bete kamal ko jaram dana no go dong de South Sudan de jak ka ki ko gore jeno be power be je consolidate ki jaram dana bia kwer re wi ka South Sudan chara din che gor okay so na me wai Dr. Riek Machar no ngarik tungwan rik tungwan long to deben that work so jowo me de jelling ane di ala kontin link roini kanwa tv bana wo kala rado di anda ande kon linga jan gwasamo tege wun mishal ke rotriak chaje lony re tijien e chayenten ka pes ngwan jena wa chaje yen chaje chekeka ko dobrana shalat keje okay wajen me yan keje wate ke dwer mi shalat ka dobe dana shalat keje jana bana kwen ka jen lere me take mobile call mi shalep ka kosh kanti gwada dana la ne ti dwer la ka lokaten so ci jen point de chaje look ki chaje wono no de lugre de je look wa men me chaje jego jen tele je dwer ka jen jate ka pen ngware te jen chala do jen jak ran kan nakamo ka koy kanti chala do che yat ke telephone mom che yat cho ram dana le dwer wa chu jogo no nakram menena so no mo mi che tuɔɔk ne ka pai kele dan no wa chang wal de ka pai kel wa jen chang dan e roja karan ka jen nakran ka jaga chwaran chu na ka koy kanti en gwazma chai yen lo che chu tere te jen gwazma mi sha mobile code chaje banongan gwazme chab jogo no ne che jen guran yo de kamo lo tele order mi jetu bano ya ranaka no ka dobe shi kuumɛ che ta dor che je ben gorga je chwaje gano cha yene jabang a road riak poinde jena kwar ke director ka RRC organization wa jera director wa teleram che yodaka wa chaka ne jeka no ko yan ka je che roi karan ke telephone charan jogono jene nagran ko kanti wa shu kuumɛ shukane shugijano dongor ude me je nagran shu kuumɛ kole dial kene de kon la yode ka KMTN wone ka zen wa cha kole dial kori kon dial wa cha ko gwich cha jogono rwanyitin la road ke kaneti gol wa tele live threaten medeten me jogona no nakana nakara menena cha jogono tele jadwer cha chenge jeka kuumɛ cha cheke ka fijamo cha chu gorno jan bajalun yan ke je ke paikel chanka wadich alo yan je ke chang wadi ke paikel ano ke jerwana me rame yena point den wude me mishale ror ya kane wa yena coach county commissioner wude shal ke David gan maywell wa jaram dana yeran no lara jen wone ne road yak jaram dana top order ke jaram laro ba gad nyimman ba janak ba gadaman ba janak so gadaman mo shala gad bel mayang wa jen do bi dana yan ke jam mi ko ti go nyutna ka cha ko dia cha ka stress cha ko le dia la yo de tin ka zen kam ti yan kan dia cha ko gor ko jena kwar RRC director cha ji ko no jen cha cheng na je ka do dana cha nyi ga dia cha ko gwi ne me jen dana gor de nywa ga yekel ana ban je mu do dien bi atakamal bye bye